Dobrodošli na Otkrića dinosaura, prehistorijska avantura. Hajde da se upustimo u putovanje kroz vreme u svet ispunjen čudima i uzbudljenjem. Jesi li spreman? Hajde da krenemo. Zamisli bujnu praistorijsku džunglu, gde visoke stabla nežno mašu u vetru i misteriozni paprati šušte u daljini. U skrivenom gnezdu umetnutom među lišćem dešava se nešto magično. Da li možeš to da čuješ? To je zvuk pukotina dinosauruskih jaja kada sunce izlazi, otkrivajući simpatične mladunce s velikim, zanosnim očima. Upoznaj Trikija, triceratopsa, sa rogovima koliko i veselog duha. Šilioki stegosaur maše svojim šiljatim repom od uzbuđenja, dok mali, Tyrannosaurus rex, možda je mali, ali ima srce veliko kao planina. Zajedno istražuju svoj novi svet, učeći vredne lekcije o prijateljstvu i radosti. Kroz njihove vesele avanture, oni nas uče da je u redu biti radozno i istraživati svet oko nas. Kada sunce sjaji na praistorijskoj dolini, naši mladi dinozauri odlučuju da proslave svoje novonađeno prijateljstvo piknikom. Skupljaju voće i zelene listove, punjeći svoje korpe ukusnim poslasticama. Po putu, nailaze na neočekivane goste. Zabavni pterodaktil silazi da im se pridruži na pikniku, dok zabavni mladi Ankylosaurus slučajno prevrće njihovu hranu. Upravljajući izazovima, naši mladunci uče značaj deljenja, dobrote i timskog rada dok zajedno rade na podizanju svog mesta za piknik i prevazilaže prepreke. Kada se dan pretvori u noć i zvijezde sijaju nad glavom, naši mladi dinozauri osjećaju burst energije. Odlučuju da organizuju tanc pod svetlošću mesečine. Saživa muzika u pozadini, mladunci pokazuju svoje najbolje plezanje, od stompanja nogama kao Brontosaurusu do vrtnje kao Velociraptoru. Kroz moć pleza uče o ritmu, koordinaciji i izražavanju, primajući svoju individualnost i proslavljajući raznovrsnost sveta oko njih. I tako, završava naša avantura. Ali zapamtite, svet je pun čuda koja čekaju da budu otkrivena. Do sledećeg puta, nastavite da istražujete i sanjate.